Danas smo na Labudanom oknu, na Dunavu u Banatu. U aprilu i maju je zabranjeno korišćenje određenih ribolovnih alata kao što su stajaće mreže zbog mresta ribe, a pošto dolaze uskršnji praznici, povećava se potreba za ribom, pa to ribari krše te zabrane, odnosno ima i krivolovaca na ribe. Iz tog razloga zajedno sa jedinicom za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštita životne sredine, odnosno sa jedinicom za rečni saobraćaj sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije smo organizovali zajedničku akciju za vanrednu kontrolu ribolovnih područja i to će se desiti danas na 174 km na Dunavu u Banatu i u Sremu i na Savi u Sremu. A ovde u Banatu fokus stavljamo upravo na mesta na Gajevski Dunavac gde imamo najviše mresta smuđa, odnosno ovde na Labudanom oknu ima najviše mresti šaran. I učestvuju svi ribočuvari Vojvodina šume u ovoj akciji, to je 24 ribočuvara sa 11 čamaca, sa 2 glisera, imamo jedan airbot koji može ići 200 na sat, koji je dovoljno da bude plašljiv, da plaši ljude koji žele da rade te nedozvoljene radnje.